coro lo ninga klong pen si pini kepa Pherangke mate press bid pini ke doge jasemet ke exam ke conduct aputha lasi exam padode dat pu pena tum kaningje jodo lasi bangso putha aposi exam ke conduct lo 13 pen 15 nang bo lasi exam ke tang pamilo la penon ke regular lo la penon exam ke conduct ji ka velu lasi nong up to date pusi punang po lasi lada penangan social media long nang ketok dolo asana nang ketok dolo exam padode peni paputhak sita lasu exam ke padode re ke isi technical isa ke siksak do koklo lasi la bangke sita itip ako dopo pu isa best no bhan form fill up job edlo ako halada isi ako isi technical issue nang do ko mat intol do ko la se hala so cherai lo sita chingwai chingsai pen university authority to ben chingwai chingsai pen amasi election of hile padona to mp election of hit amasi mp election of hit ke padona ku chima eda phit ange so prang bangke asona sonang toklo asona sonang klang lo mane phit exam ke do ta lahe pot pu ke khali exam mangi timely pen la so pot la sida correspondent dobo la si lalo la si ke chengsi la si non exam nange tok dun satlang na Kangni do na tum phansi ja semet choro lo athe almost 100% attendance mane nang pidun la bating lo la si lada kachuru nang ko kachuru ingtung du ko bangke la han lo laan a confusion ka angbo mane exam puthak asona sonang ke tok dun asona so ke do laso unpen sita nange dodun pen exam aning nange cepat hidun pen laso na exam nange tok dun laso posila tuman churu nang kok lo lasila tum ka dowe mesen ing samdin pen satumian exam jut lo krege thom kre po apen anona phong a student do uwa joini si school hum nilong do nang kok boys high school long do lo high secondary dipu government boys high secondary school apen girls high secondary boys high school long tat en lab lo room do na be am ma girls high school long tat do lab lo lasi mo pen nang than lo attendance almost 100% lasi choro lo songbong pen invigilator nang do dun jasemet karbi language teacher pen karbi medium school karbi medium teacher semansi chuning ri la alang li tumta nang cepat dug nun lo la tumta bang koi se nang cepat dug no silang tum hanta milini na krong pen choro lo ka choro nang ko ka thega la han lo mo pen la exam nang Kangni dun invigilator tum hanta la an mane ketok ang bong ta nang aning nang chi the pen na si nang ingni dun lo la pen na song bong ha admit card original duplicate pun nang card kaning je tum da dolo sita la hai bang ke pache thang thap lo ahok lo ladang isi bang registration bang der chat lo sita registration ta timely la result ahut sil la sa dora pet po result ateng kan si result nang declare po thang problem avelo la sila ta nang le rok po la sila ta isi paklar lo la pen isi bang ke la han lo nili non pini exam jo ni pen si Kangni lo la pen nili non next bang mani manale nang tawon tham nang puthap sita nili tumke press meet ke dode athe pe poloma lagi si prestigious isia in university pina institute pina university pen lasi na hok sita lai social media na ni do thap pen bang ke nitum ke lai ke ini dunde athe lai ke isi dignified university pina amana peng thetan no la dak ko sita lasi lahlom lasi nona bangke la exam ta hok lo ingni der lo sita kadowe la si kedera yoni nilita ningduk lo la si student no manda la si ningduk lo dia cho hang lo ke der pot sita nili de le ke chokchi pu bang nili ta chi pu un e le ke athe nili ta chi krong re athe dak technical la jaga problem nang do o sita aja no la solve lo sita mo phi de la bang avelo non bang regular lo
Lapen isi kapat klar kang tunga bang ke ladak laso institute ke lake university po wakista self finance lasi purely private pula puda da cholo pudet kali lage private pina lapen isi nang klang lo council la sor ke cheng hud nang rap nung lo ningkan isi 5 lakhs ang pilo api nang pa bat lo 10 lakhs ang pilo api 15 ke non bang ke nang pa weda lo lata nang pipi lo lage council ben abi totally abi non ta pining da budget long abi lapen isi lahai office study materials aphan pura ningkan hini dolo FS ke long posita physical payment long le check bang long le that la sinon puthot nili council authority dum han application ponsi budget long pining ta pawe data pot la so positioning redam lo amasi supplementary budget long ponpo mama thap ponpo lok chu pado de that ke do thap pon tu the sita puthot ne chupudam thulo masi to next bang ken nang thapi ponpo la si ining thelo councilor sir puthot nang cherabon thu popusi athe laso institute ke isi pudamlo pulong te ke rengya phana ki siksak du ko pipoloma ke chenga ko ga niliga pran ko sonma kaningya ting sin non tala dam do student ke chenga ko KLT pen KMT atum student latum ka charlie admission doji mula tum tanglo te student ke drastically it will come down nila so hormu bang aprang ka si predict at puelo la simula so ki sungi do tu lalo la si pen isialam abang lo official secret ayo ni ajak details ke nang thanu ne setala dak ani si elong ni bang nang ketok do ko lo la expenditure putha laga hok lo ningkan ko ne collection ke lage penange lilo sitala dak pen official expenditure do angala song bong si angke kene office materials lo office expenditure do angala repairing ta lage abandoned building ki utan ki rulo danger pu la si major repairing bata hini ruwang do lo apen la hai coloring bilo la hai office pura kene lo angala ta keselam thap ni mi thang pen la ane mon bukali building PWD building division aphan toksi building division tum si estimate kaselam la si as per plan estimate si kaselam ang non office la hai ko anon office materials kenam ke cheng hut council atum nang rab dong kang pu hut chair plicap dolo student tanong there are more than 160 chairs for student ang la hai study material dolo computer no la hai office lo pipine ason la anlo la sa hok remuneration pilo lalo la pen ke isilam dakhan lo ajat expenditure pusta school college along ason si managing committee governing body poson si dakta isi management committee do lasi nilinuet pusita lake decision enun penang thetan ke lasi haladak cherai retik ke lasi lake kene pene cherai retik ke expenditure nilisita thetan ke nilita dengun elake lahen lo lasi kadoko be lalo pendet ke isi alam mangalahlo isi iningit duk bangalalo nilipan penang tumnang togon thap dolo sita munitum isi alam mangke pupu alam chini pami pensitok nei one sided poyat pan bakali deni laso center ka pareng ya phanili ko ano ke chepadu naga do beta chini holo nili chairman ge do hut si MIL da pachun lo angela university long ta nili pa pachun lo angela ke nili sa mahang pathek wek la si nili ke la so institute ke pareng ye pan ke nili ajat pen nili ke bor ipo la si non ta lahai nang tok dun thap ma thap pen lahai nang tok dun thap ajak tum do lo ma thap pa me pen sita inut pakta nili ning du ke lahan lo wang pensi nang individual puno organization puno isi da kopinya ke siksak doma dute kosono nang cherab dun popo positive approach la so banga wede kado weta punang pudon re lasi lason na trend dam bomlo pote isi ka phere me bangke muarni siga laga inu laso center ta lake ranun edet po lage chinghap na plup lason pulonte lason taxi athike university ben da peni nono ko ge thang alam bela sita mo la hai alam do pote bang da ning haplup ta ako nili tum nang hap he sita dang nili tum ta ranun edet ta the hala solo bang si matha nangi
Athe ke non ke pareng phan ke sumtik non ta jo student nong so student pensi lots of fees pensi everything that silly athe la ke government gali si isi lambang ning chibi nang ji non karbi ko alam pu chakali government na policy lo regional alam se pathil LP school pen up to degree angge dak non teacher e pon po angge government pen mo post nang sanction puno government tangka nang sanction puno nang li university recognized university certificate kel ge revek po non karbi language teacher rom handa lason se university certificate rilo angge mo LP school long anta no ke karbi mane medhang alam se pinchong la poplo more than 4,000 karbi lower primary school do karbi ang long district hini pangrum pet pe angala dak inut biji posta 400 sa post langi angala tumda anga pilo criteria gala ta recognized university pen certificate degree certificate ang non ke konasi do la alonga pleka we lasi laso ka pareng ye phana bang si li ka do we charap ni laso si positive attitude positive approach constructive approach laso bang si do nei ni li po bang ke la hai nang ge jong dun pen mo ta hak ahok lo kachini ni pen hak mang ahok bang mani mana ni ye poketin ben men ning ge je tun dum ta do lo ni li ning duk de ning oi e la tum hanta sita ke bang jiar ni bang ke ko pin ni do ko lo te ni li long dak wang ra na arju da me penili examination aprang ta tari kre ni mante nili bangwe tari kre sianda nila ni wangda dagdo nili ok me boy pizita mani mana inu bak nangar juang ta me pu inu ta da wangwe seta aphin ne chini lo wangwe athe bangge athe student dum da ko beta bang thang alam be lo aning thek long klang join ni sil la si exam nang to ne la si nakar ju thai be la tum bang aning thet aning nang ke adik ti the bang do po mala so bang si ni tai ning thela hok ta hok lo athe examination tok ni a room a hall tinda arni wangda ne batake thompli da ke chinga ni ta da asi student ben to ko beta theglong mane ka do beta mesen asi attendance ta mesen encouraging la si non la lo la si aka prek nili ninge ta ma thai velo si puan velo la si nal tum pine na ji pute na ji ta me mangsa pu ta la so pu thak ke ni li ni vet ni je thip ke ni je no athi university teng pen no te lage only 600 rupees per lecture angke saturday sunday angke chiklo jon ke 4800 nakji angke la so pen ka pabat pulon te la banga ko committee pen chingwai thunang po management committee angke management committee pen cheparai pulon te la ke ladak ke langya sondo revenue receipt pen langala la so pen la so expenditure unimo un la so pen de si cheparai la bangke nili weta ni je tip la banga ni ne de ji lake athela ke committee pen da thang instruction ni tung ga chingwai la son approval ba resolution ta vela kedam tangan along ta lahai expenditure tangka koan manang kili peni lahai jalan pensi ke ceparai rai lahai pensi kala dak lo ke